Ngiyabingelela esihlalweni sobukhosi. Ngibingelele emakhosini akithi asebuhleni beManazaretha. Ngibingelele kubefundisi benkosi, bavangeli benkosi, bashumayeli benkosi, bakhokheli benkosi nakuyo yonke ihamenda igcwele yasezulwini. Ngithunywe endaweni lemadima Manazaretha. Lapha ngithunywe khona ezulwini ukuthi angente lo msebenzi wonyasi. Lo msebenzi lento wenda la awusiwo owami. Lo msebenzi lento wenda la umsebenzi wonyasi. Ngakho ke bantwana basezulwini ngiyacela inkosini ukuthi kube ngiyo lengena elwimini lwami, ukuthi konke lengitakukhuluma la kube ngilokutha kube kuvela kuyo. Ngifile luvalo, ngiyakhathatela ngikwathi nokukhuluma ukuthi ngabe utawukhulumeka yini. Kodwa ngicela uNkulunkulu ukuthi mane ngehlise luvalo ngesihlabelelo sethu selikhulu ne-7 nesikhombisa. Lapho subabiza abanye
Nkosi yezulu nomhlaba ngiyacela uNkulunkulu omhle wasebuhleni bemaNazaretha uthi ungithathe Nkosi yamakhosi ngoba indzawo lengime kuyo la yashisa kakhulu nangibona lo mkhosi lomkhulu kangaka uhleli la ulalele umntwana lomncane kangaka umntwana longathi ukuthi utawuqala ngakuphi athini kuze baphila abayingcwele basezulwini lapha sisesibhedlela maNazaretha sibhedlela lesikuso siyamangalisa ngoba sifuna umuntu nemuntu kube nguye lotilaphako aphendule inhliziyo yakhe ayiphekise uNkulunkulu uma sowuphendule inhliziyo yakho wayiphekisa uNkulunkulu ngilapho utafike usinde khona kodwa uma utawunaka umuntu uma utawubuka umuntu utongena inkingeni ngoba ngeke ukuthole ukusindiswa ngitawuxoxa netinganekwane bantwana abahle basezulwini kuze ngibe khona ngibe la uma uyixoxa indaba yakho lomunye umuntu iba inganekwane wathi mzukwana sengivelile emhlabeni uma bangitshela abatali bami bathi ngavela ngathi nje kukhula kancane kwase kufanele ukuthi kufike isikhathi sokuthi ngihulwe bathi nithi yini kodwa ukukhona kwakufanele ukuthi ngihule tinwele enhloko kwabonakala ukuthi nasebabona ukuthi kufanele ukuthi ngigundwe ngase ngifuna kushona bathi ngaqhekeka timfa letimfola lapha enhloko ngoba ngangifuna kuleli zulu lasebuhleni baphuthuma ke batali bami kuthiwa baphuma bogogo bahamba bayokuva labantu abavile labatiko lababonayo bafika bathi hayi kahle ningasenikale lo mntwana nimhule naze namhula lo mntwana tinwele utabe sekuyashona kuthiwa-ke nobaba wami wabe siyaphuma ngalanga nganhlanye ubaba abangathikontile vele tinyanga abangabakhontile labantu ubaba wami abesayoni nje ngatalwa sayoni mina kodwa ngathi sengikhula mina ngakhulela kulo Nazaretha waphuma-ke ubaba wahamba wabafundisi bakhe waya kwaprofeti bakhe uthi bafika bathi Dlamini sicela ushaya inkato asesishaya inkato sibone ukuthi kwentekani kulo mntwana wakho wathi uyayishaya inkato yathi inkato lo mntwana lo telwe utawa mNazaretha ayibeka impuco ekhanda lakhe tinsuku takhe tonke tophila uyawuhlala amNazaretha ayubekwa impuco ekhanda lakhe kuthandwa kwami kulezulu lenu maNazaretha nempela bathi babuyele ekhaya
bathi bangikhanza mina sengikwati nokudla ngoba ngangingasadli lutho, bathi banginathisa indengane ingasehli, sengivele sokubonakala ukuthi umntwana uyahamba emhlabeni. Kodwa kwathi kube kubonakala ukuthi akufanele ukuthi ngihulwe lapha enhloko, kwase ngiyaphila khona lapha. Ayibonge Nkosi. Babuya-ke batali bahlala sebabonile ukuthi cha vele lo mntwana lona akayihula. Ngahlala phona eManazaretha ngaze ngahamba ngawungena esikole, ngafika esikolweni, bathi esikolweni hayi akekho umntwana lo tawufunda kule sikolo lo anje anetinwele leti nje, asingeni isihluthu lapho esikoleni. Ngiyawuphangisa nje ngoba yinzi indzaba yami. Nempela esikoleni ngangena-ke, uyathi intombela nakhuluma la athi asibhince, uyabhinca kuleli bandla. Ningilomunye lowakhulela ebhinqeni Manazaretha. Ngangena esikolweni mina, ngangena ngemajobo, angenanga ngemabhuluku. Bebangihleka abantwana bonke, bangihleka emaklasini, bathi hawu inhlolo yethu, hayibo akekho umntwana lo tafunda lapha kwesikolo. Utafunda kanjani wena? Ufunde nabantwana labanye, uvunulile emajobo. Akavunulwe emajobo la. Wasukuma baba wami lo mntala washona khona esikolweni, wathi ubaba wami cha lo mntwana lo ungumNazaretha uyafunda kule sikolo, nangabe ningafuni ukuthi afunde ngiyamkhipha mina, hamba uyohlala ekhaya. Ayibonge Nkosi. Nempela abotishela balala phansi bathula bangifundisa, kodwa ingane zaze ngihleka, bangihleka abantwana ngala. Kodwa angizange ngiphatheke kabi ngoba ngasengitiwe ezulwini. Hayi ngahamba ke bantwana basezulwini, ngabathi lo mNazaretha. buNazaretha kahle ukuqina kwami eNazaretheni ngaqina kulelihle. Ngaqina ngiswa nayisizwa nayo. Sasifika la sihamba nobaba wami. Kuqala kwethu kufika lapha kuleli veleli. Saqala sifika ngalapha kuthiwa kuphi mabos eNyebe. Ngala emele eNyebe. Lapha saqala khona ukubona buNazaretha kuthi kanti uNazaretha bunhlokoni. Kanti nathi silandela into lekhona lelandelwa abantu bonke. Sasifika ke kuleli veleli sasihamba ngamabhayisikili. Hayi imoto tanamuhla. Amabhayisikili angikhulisa abantwana abahle, angikhulisa kulobu bundwele. Ngoba ngangishova ibhayisikili ngihambe ngize ngikhathale, ngilale endleleni, ngime endleleni ngiphinde ngivuke, ngibambe ngifuna lobo bundwele benu bantwana abahle basezulwini. Asibaphetheni kahle kuNazaretha maNazaretha. Ukuze uJehova angesuki kithi. Incwadi ngake ngifunda incwadi Mahubo kulamabhayibheli abantu besikolo, kulamabhayibheli ethu lamadala, incwadi ethi Inhlabelelo yokuqala. Lapho subabiza abanye banyeke mawe
Nasuyitholile futhi. Ungangithanda. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyalwa kwababi. Athi uma ngisefika kulobo mNazaretha. Ikakhulu bese ngikubonile ka. Ngoba kufika kwami lapha mina ngifike enkosini ilanga lemalanga. Ngisengane. Ngikane enkosini ilanga lemalanga. Lapha ngikhule khona ngikhulele phansi enkosi ilanga lemalanga. Kodwa ngithe ngihambe nenyanga yezulu bantwana bami. Lawa mavile ngiwafundako ngafunda abefundwa inyanga yezulu. Ithi inyanga yezulu ubusisiwe umuntu longahambi ngetiluleko talaba. Uma umuntu akutshela ukuthi hawu umntana wakho akafanele ukuthi ahlale anesihluku. Umntana wakho kufanele ahule batomhleka phela abanye abantwana. Lapho nje sowungena enkingeni yokulahla uNazaretha, yokulahla umntwana, yokulahla umntana wakho umkhiphe ebungcweleni wasezulwini. Ayibonge Nkosi. Amen. Kubeka. Ongemi endleleni yezulu. Ungemi futhi endleleni yetoni. Ongahlali nasenhlanganweni yezigaba. Uyaganga umuntu othi hlukana noShembe. Bese uyaphuma ushiya indlela kaShembe. Sothatha indlela yalomuntu lokuthelaka ukuthi le ndlela le nayike indlela kaNkulunkulu. Banenge la ngaphandle. Basumalela. Bathi hey maNazaretha ninithukile. Le ndlela le namba ngayo ayisiyo indlela yasezulwini. Bese uyabhayiza na. Soyaphuma ushiya kude. Yeah. Kanti ukuthokoza kwakhe kuse emthethweni kaJehova. Ngesikhathi sonke uma umntwana lotikhethele unyazi hlala njalo ube semthethweni wonyazi. Uthi unyazi lwathi wena uyawuhamba kanje kulobu bunqwele, uyawuhamba kanje kulobu buNazaretha. Yebo. Kusemthethweni kaJehova ozindlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku. Yena owaba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi. Uyabuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo. Amahlamvu awo kanti awabuni. Kothi nxa ukwenza konke lakwenzayo. Uyawuthi konke akwenzayo kulunge. Uyawuthi konke uyawuthi konke ohlele emthethweni wonyazi. Uyawuthi konke akwenzayo kuyawulunga. Sesenzani manje? Sesivumelana emthethweni kaNkulunkulu. Sesivumelana emthethweni. Asibuyeleni emthethweni wonyazi. Bathi yehlika ukwenene. Yehlika. Asibuyeleni endleleni yonyazi. Sibuyeleni endleleni kaNkulunkulu. Sabe njengoba uNkulunkulu asinikile ukuthi uma singamaNazaretha sifanele sibe bantwana labanje, sibe bantwana abathandana. Namhlanje sisathandana. Siyaphi? Siyakhona ezulwini. Asibuyeleni maNazaretha sibambane ngezandla sibe munye. Yebo, qhubeka. Verse 4.
ababi abanjalo uma umuntu lomubi ngeke uhambe endleleni yonyansi ngoba wena uholwa ububi bakho lobukuphethe lokusenhlizweni yakho. kanti banjengamakhoba wona emuka nomoya. Uzawuphephuka baphi nje baba le inkosi Moses bakushi bakushiya bakusha bebe baba le Roma 3 awuvule ukusukela lesini ka-10 Roma 3 yosuka lesini 10. Bantwana basezulwini asesibuyeleni endleleni kaNkulunkulu. Ingathi sesiyaphuma angathi noma ukwenza kwethu noma ukwenta njani kwethu lokho sekusikhipha endleleni lapha besihamba khona itolo besihamba sithandana mangazana itolo besidla ndawonye namhlanje siyadla indawonye sike sihlale lapha eVland lapha nebefundisi sibuye sonke sihlale ndawonye kubuye inqoso kubuye inyama sihlale ndawonye sidle kokweni lunye nako lophuna ngishebe namhlanje ukudla kwethu sekukhamba ngemaplate sesikhathe emavuso uthi ayinabe le plate litha ngisengahle ngishifte nje ngethise ngithathelele amavuso nginikele lapho ngoba angisadathi ukuthi le plate leli leselita ngiconzene nami lilungile sisekhona enkonzweni sisekhona ekholweni ababi bayabaleka bengaxoshwa kumuntu asibuyeni ekupini maNazaretha asibuyeni simthande uJehova asibuyeni sihambe ngendlela kaJehova sithandane yebo baba Christian njengokulotshiweyo ukuthi kakho olungileyo noyedwa njoba silapha nje funeka sihlale sayo ukuthi akekho namunye umuntu lolungile munye unyazi lwezulu lofanele silandele lona lofanele silalele lona sihambe njoba lushilo ukuthi asihambe kanje namhlanje sendaba yebo ngakho oqondayo akakho ofuna uthini akekho futhi nalo watiko akekho futhi nalo lofuna uNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu kithi uthi asende njani yebo badukile bonke nakuzoshona ehlathini kubeka bonakele kanye ko ake owenza okuhle ngakho noyedwa osibusi kodwa awufunde akekho nayedwa lolungile nasilapha nje sizofuna kulunga bantwana basezulwini
Ngakho eqondayo. Ngofuna qonda ukuthi unyazo lusibhekisa kuphi. Ngakho ofuna uThixo. Akekho namunye ofuna ukuhamba ngendlela kaThixo. Siyabhayiza nje sibhekane asazi ukuthi siyaphi. Bedukile bonke. Siyaduka ngoba siwulahlile umthetho kaNkulunkulu. Bonakele kanye. Indlela lesihamba ngayo yonakele ayiye ezulwini. Ngakho owenza okuhle. Akekho nomuntu akekho namunye lowenza lokuhle. Asesenzeni lokuhle bantwana basezulwini. Ukuze sizokuthanda umjoko abantwana basezulwini. Hey, kukhona tibo. Kunetwasho la. Lokubitwa ngathi nje ngamagama ethu ukuthi sibafundise. Hey, sitiboshe bantwana basezulwini. Asesithandazeni bafundisi benkosi. Sicele uNkulunkulu ukuthi mhlambe siyophuma kule jele. Ngoba ngala ngemva kwethu akusekho kulalela. Akusekho kusiva. Noma uma ukhuluma umthetho kaShembe, uthi umthetho kaShembe uthi asifaka umqhele esontweni. Usho umthetho kaShembe. Umqhele wefika nenyanga yezulu bantwana bafika sizulu. Yathi sonke kufanele sifake umqhele usuku lwani ngesabatha. Nangesikhumbuzo. Nemkhosi le enkulu befanele uthi sifake umqhele. Kodwa namuhla nje uthi uyathuka nje. Uthuke inhlasuthi. Sibona seyishaya umqhele. Nalapho mafanele kho. Mina ngiyathabuka kakhulu bantwana basezulwini. Ngithabuka kakhulu. Ngithabuka futhi bese ngiyalimala emoyeni ukuthi hawu ngabe ngiyofika ezulwini. Bantu ngihamba nabo bantamotabo tilikhuni. La ekhaya ngiyamhamba 23. Ngiyathola tinkokhelo talapha ekhaya. Kunencwadi encane lengane. Lesiphatha ko sonke.